bantu ngumurama bali ngwakwara magena ngominyoki wale kosa bantu ngomotoki bali abati chibesa cyo gukora campaign nale prepared kuburi chikura cha 2027 intu mutrange ndo mwachikura ndete mwebolinga oyendi aramatale ngo ankange matyanya chake abagakambaro bale team ya matyanya bakabaka ngo batakera bagukwana ibali very keen ko make sure nga igasi yakorubye onyonka nanjire onyonka negiata Matiangi na sana hakuruga. Igora chiwa visirenga ibere. Eyama 58 ene milimani. Asicho bisi chonsi ibere asali kwigora onale. Kera kora namubwati ochirale. Na ikase kete na tabinga ya tinu kandarale. Lakini ntukanda binga yandaro rere na kema nganaro. Bantu ngumurama bali ngwakwara magena ngominyoki wale kosa bantu ngomotoki bali. Nagenda kaptembwa nali ne pikipiki. Ende nacha paka ka salinge Kenyatta Avenue Nakuru town bali munyi maide. Kere Matiangari Nakuru tunguta kana bara mekutana ya. Egere na motegerera na mora na moisane na soma ni ground. Bono lero chio bisi chigora ibere ebintu mbiro na nyara kulan kuroro. Nechi meeting chi agenda chi rally na nyara kulan ebintu kuroro. Na binte tembaire ga ase video ya lero. Lakini ndara akora boigo onyeneri tukuri tanganya kora chi video cyane mukwe namba ya every public nyibe kanda kwanga kiresimi kwanga kwanira kwansemi na lingo nyako manyi grand ya soli na kemanganale. Secondly baba ga support the channel, that's the same number. Now tiganso ya se video direct ndai west chinza Matiangi ngende tanga na realizing na wati chibesa choko collab campaign ndo twarabo kwigora chiwa bisi tali raisi Ingo mwaro rega kwigora bisi kutatika Matiangi. Kwigora bisi Nairobi, Nakuru igwire, Mombasa ngade nero, nenengo gusinchiro aje iguru chi brand chinge. Structure bune yiko nyetwara chibesa chiganiri. Kero kuri opposition yonse pi ondeti obate vesa kwikira Matiangi. Makora Kalonzo Nakuruga. Ingana banda chukukwani. Nena mafta chikali nchibwate. Ikobono ndetu kuba tebinga asemole. Momanyinga Dr. Kengo Fred Matiangi. Nali prepared kuburi chikureji cha 2027. Nje nali gelika ngoba tabinda second. Nali prepared kuburi chikura cha 2027. Intu mutrange ndo mwachikura. Simple as that. Number 2. Egendo kenanya ade kulan kutwara basani ngendo kyangenjo sana. Kutara basani, utwara basani ngendo kyangenjo. Matiangi abatu musani ko Samuel Aram. Oyole mpi ya Nakuru. Omungwano yo agoteni ground ya sako genda. Abantu ba Jubilee na bagenda obizili ntangani babanga lakini abundu chibanya kongusana n'abantu yakongusana n'abantu abantu babera abange nakingoto okoraga abangwana bali gamura abantu balea lakini kira aramacha kiro umuntu atulia ebintu bya bangu amangana echoka security ya take over na imanya konyora funununga arama nero tenete mipange yonsi ya Nakurwa ko make sure chitendi chiro machinaro carpet nero samati anyokwa na gerege ntonkero cyo bichiguru anerangi cyakiro ikikyali ngegente kiengencho sana utwara basani nendo kya muhimu kutwara umungwana buna arama nendo kya muhimu egento kya kabere ase point yo utwara basani kutwara umujumbe na Kurwa wakonyera Matiangi sana aso muntu boni gatubentu kwa kirambu ya muno na arama ndete mwebolinga oyendi arama atale ngo ankange Matiangi chake ngogocha mujumbe tayo no yo muli naye tayo arama biye lakini uyoyo mo okangamba 5 use komi bale gabo igara na kuru tubachi constituency 11 lakini ngano yo mo pieka ole ngoro oyugo kwarama lakini utenene na Nakuru ase kero ko tutabanye gusiri abagusinde tukubadesi mole nabo ni chukura njubwatra onyo mugusiko le mall bwate kuraga Nakuru West onyo kole pipeline into Nakuru West ya bwate kura arama kera ko ne basa ya kuli so wake kura akonyora no asomete tukumanya e basa ya ko bwate kuraga Nakuru West njina bate
ekiro giki so gesiria na tucha kumanyanga arama no yomu molenge ntubwati kiro gukende kyonse gusiboni agisiko neke tubwati kyaramaga tulende 2027 ekiro kyo ndugesire omoyete gusi na nyole kiro yake mu yachire UDA oy bado no mugusi ene ngusi yale ebasa like gocha abagusi bako yako taliba ikoyo gose bagere lakini yiga gegusira omuntu omangaso tindi komenda lakini arama no muhimu sana kina kiento na note kendo kene experience na nyalo interact na team ya Matiang'i abaga kambaro bale se team ya Matiang'i abaka mbaiko manyikana babwatiriyo bale mega behind the scenes tukubara basani bane sana kumbe mba manyete abangwana bari chi video janega ni karanze tindi kuba kwana malieta lakini abangwana abo ni karanze na makurealize kengo batakera bagukwana ibali very keen to make sure nga egasi ya kolrubia keen on delivery of services. That's very important. Ase mistake ile bako sanga bate baniya iyo ndikili nakora naragali ngialingikia next time igatoka kora oyere nakole gasingia abagaka ba wisdom kina kikia muhimu muri kubarara mutu omete ne vijana baikira bako bange bakole balete babeka lakini abagaka bali behind the decision making na bangaini and I think as market yenye abaruseti ai nere na temete ebako rukanga leaders or professional leaders I don't know the exact term lakini nabuabu professionals vanakuru and it yamba telling if there's one president who appreciate professionalism tora chutwara Kenya ga Matiang'i and it tawa taviga on the ones who appreciate professionalism you got a success in the country muna kibaki akakore professionalism minetiga onyo muntu karo mu engineer mwega syo mu engineer onyo muntu kare mu statistician bunaje ngika syo statistician onyo muntu karo miyoso gukwana bunaje mwega syo gukwana professionalism in a certain sector that is important so the ones you appreciate professionalism gusiye itoti atumanye baiga oyu ire nsatambe that is why ngoba davinga ntuba takura ega ndogera nayo kumanya neke namanya kurwazo mukutane onyonka nanjire onyonka negi ata abantu bayikaranste ebiseko abantu bayikaranste speech gazi no kwana kibazi no kwana umungwana kitu ikase ketoro kingokorire ono Matiang'i okwana abantu amamdenga no ndugu yako irada bega onyonka tutaite kai onyonka tutagite nama kumanyanga onyonka nachire denje nasikire gokorande video yae tukugamba mangana kite specific lakini asibone kite ambatenga na realizing onyonka nanchire igana akuru ikine ndo kya muhimu nene nako basababu kusimwenzi pia simboli senator onyonka tebe ndiko cha campaign kwa senator Bosongo ekora senator tucho tora after 2027 anje tanja nere Bosongo Kisii county mutu wakirazi ng'abantu ba Matiang'i bache nende kuchanga kurwana ng'aye agent yako itokwerwa tumulinda richukura era akonye Matiang'i kora because bono aise ko bari mekutana na Matiang'i ng'aye y'abantu nyongane ng'achikora nenda kusita yeta uruchukura njirakie taro unabona haramu tuikira sete toka tabana ki abantu aturi na Kuru Town West chikura cha ndu tukolenda era to unaona ndi statistician kaza no kuikaranza eta tucho twara parallel tallying center bakobara twabara bagoruta twaruta okay hii piwa enere gasi yetu wala naliko bataya ba nenchi baitoga kerena pimo buya nokora kwano onyonka naga neiri angina Matiang'i nanjire sana now egento kirena notiga onyo kola Matiang'i expect na chiba soko yao ena no mugusi bya gusambira Matiang'i tali kubanga mipango yae tali kubanga mikutano yae ocha kwakana bantu ngangakire chikura obno buliri atakole don't wait for that nage ndor jibiga na karansa litukuri patiently nabangwana bayikaransto abangi nabaka some of them expected to be paid others not lakini the fact remains in a key Matiang'i tato advisa ngaye chibesa ngaye ngamukua nora why will we out no itwage ndali in support of Dr. Kingu Fred Matiang'i twakora nera na mwane gocha kubate bivinto na roro that is how Matiang'i operates ninde ne siasa tokane Kenya ga mogo cha mwe kuchibesa
endo makurushi bashindu bekashika chia mafuta gochukanana kuri nene ndege sio kazi rahisi kwa makani mungwano yo ai mokenende agwero bokambi akokora magendro kia mundu akokora ga gwakana ama gocekero gukere chibesa cia yangu chikwirani. That was important. I think siasa ino tokaniti kuchagera muno gusiti amatende tangani egento gikutuita boni yagusi no gosero ogosero na kuwa to kuri gusi tiambate onye gusigi gochikwirana mai no gosera gokogera kwani uri viongozi nkero wagasomete kire abwate ngore ayima tokora banenji gazi lakini maunyara kana tabwate besa tanyara gosera ono akuseko abantu banda batirigo yibatanyara kora gazi asingendo abachibesa bagosera kwa bachikura basobisa bagosoro bagosakura basakura ukuiba guok bakaboni goje tukubule magendro ngayane ene mbate tukomanya amba metenga baguchiba 2027 ngiyegoika ende bakoe nende mwakire chikura tulende sana ndusali kusiye itu asenge yogosero na boli juice yogosero kwa lutenga nyoranga ndato mwabo onyonka olete togosero amba tene kyosero kwa senge kole video onyonka monyene tigana hotu bate Richard ise mugete akaira abandi bituma banda basi bora bangina bakamagoika abangina nene abangina nene mutige gasori abangina bakamagoika bate tata gwatere bituma ejogo sera rende gaichire ai bana bangina nene matore toko sera oso kwanje kwirania sima ruseti onyonka irania go sera sima ruseti miyamuno sana so kwantegere video yani tumira next time